Prisrčen pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Zadnja tekma prvega kroga druge polovice slovenskega državnega prvenstva bo štajerski derbi med tretjeuvrščenim Mariborom in vodilnim Celjem. Bumbič takočno podal sredino priložnost in David Pejčič prek vrat. Najlepša priložnost na tekmi, prav gotovo. Tu so seveda vštete tekme na klopi Celja in Olimpije. Bumbič, tole bo Širvis, Pejčič, nevarno je spet, Pejčič dviga proti Cipotu in potem Vizinger mimo gola. Kakšna priložnost znova za Maribor. Sambrano, ogromno prostora in gol! Oskar Sambrano, Maribor vodi v 35. minuti. Navdušenje seveda v ljudskem vrtu in drugi gol Oskarja Sambrana v slovenski ligi v 5. nastopu. Da bi imel nekaj več agresije in hitrosti spredaj. Vidovič. Njeto z razdalje in Jug lovi brez težav. Sešlar, krasna ideja, pa to je priložnost za izenačenje. Josifov, 1-1. 1-1 Nikita Josifov. 55. minuta. In 6. zadetek Josifova v tem prvenstvu. Dobro, podaja proti Kvesiču, tu je Josifov, utekel je Jevšenak, priložnost za Celje, petka in gol za Svita Sešlarja. 2-1, 57. minuta, preobrat Celja v Mariboru. Tudi domači, organizirani navijači, Vizinger. Širvis, prečka, tole pa ni ravno najbolje ocenil Leban. Še enkrat in gol! 2-2. Pejčič je strelec. Štiriinšestdeseta minuta, drugi gol Pejčiča v prvenstvu. Najprej je prečka rešila Lebana. V drugo pa je tudi malce zaplaval, če sem prav videl. Poglejmo še enkrat. Širvis je poskusil, Leban je bil očitno mnenja, da bo žoga poletela čez gol. Potem dobra dvojna kombinacija. Sešlar takoj v prostor za Josifova. Kučis je v priložnosti. Spet vodi Celje. Armandas Kučis ni bil na igrišču niti polno minuto. Pa je že zadev. 3-2. Kakšna menjava Alberta Riere. Neverjetno. Ponovljenega posnetka akcije še nismo videli. Ali je tu Hrko žoga zadela v roko? Definitivno ga je. Po podaji Šeja Odža in to bi lahko bila tudi 11-metrovka, ali je bil Hrka znotraj kazenskega prostora ali ne. Tako je,
11 metrovka za Maribor. Torej Jan Repas proti Lebanu. Gol! 3-3. V 92. minuti vnovič izenačenje. Mr. Jera, your final match on the bench of Celje ended in a draw. What is your impression after this matchup against Maribor? The impression, okay. I think on the second half we could see the both teams. In the first half, they were jumping man to man. Till they were good physically, they could hold us. And the first half it was not easy because they put a lot of intensity. They were pressing very high. They were good on the duels. They were better on the duels in the first half than us. But again, football is about 90 minutes. And when they drop a little bit this physique, this intensity, I think we could see the team that we are in the second half. We show our strength. That is with this superiority inside. And we changed at the half time also a little bit the positioning. Instead to be 2-2 in the middle as a square, we were a little bit more in the rombo. It was more difficult for them to press us, and I think we did a fantastic second half. And again, what I'm always disappointed with the modern football. I don't like the modern football. One shoot and it goes to the hands, and I don't know, maybe modern football, if we are putting these kind of rules, maybe it's better to play with the hands inside into the shirt, and we will run like penguins. I don't know, because it's very ugly. It's very ugly. It's one cross and shot that is not going on goal. But this is what it is. We need to accept this, but it's ugly. So we did a lot of good things to win, but still, I am very satisfied, and I want to say something for my players. They're so good. They are organized, educated, disciplined. They know what they have to do with the ball, without the ball. And I said the last speech that I told them is they don't have problems. They just have issues. Problem no, because when you know what you have to do with the ball and without the ball, then it's not a problem anymore. It's just you have to do it, and sometimes you have to do it better or no. But this team has not any problem. I'm so proud of them because at the moment these players make me happy, and it's emotion to leave this team, but happy how they are. Mr. Jera, thank you very much. Obviously, this was your last game, a lot of emotions. I would just like to congratulate you for everything that you have done here in this country. Of course, wish you all the best with your new team, and I would like to remind everyone that we are broadcasting Bundesliga, so we will be watching you in the future. Thank you for everything, and good luck. Thank you for your time and for everything. I think both we gave. This is a show, like in love also. You cannot pretend that only your wife is giving you love. You need to give also. This is never only one part, and I receive a lot. Also, I think I gave. So we don't have to regret anything. Just thank you to the country, and life keep going. Hope to see you again in the future. Thank you. Thank you. Gospodine Dudiću, remi 3-3 protiv vodeće ekipe lige. Koliko ste zadovoljni ovim rezultatom? Pa rezultatom nisam zadovoljan. Mislim, pogotovo prvo poluvrijeme da smo toliko bili dominantni, konačno da je neko Celje spustio na svoju polovinu. Stvorili smo ogroman broj prilika, pogotovo Tio Cipot mora zabiti gol kad je pogriješio protivnički igrač. Mislim da smo prvo poluvrijeme morali voditi bar 2 razlike, smo za toliko bili bolji. Jednostavno, baš smo odigrali fenomenalno poluvrijeme i to je ono što sam govorio šta navijači Maribora mogu očekivati. Fudbal koji mogu očekivati kad jednostavno ekipa prođe i pripreme sa mnom. Drugo poluvrijeme, taj VAR poništi nam pogodak i mislim da sigurno okrene situaciju. Kako ne treba prelagano, pogotovo prvi gol, nevjerovatno. Vratila nam se s priprema kako smo primili prvi gol i onda taj period Celje bolje stane na loptu. Naravno, ovo je ekipa koja u Europi dominira, u grupnoj fazi s kim god su igrali, dominirali su. Mi smo probali na kraju, igralo se va bank.
Htjeli smo da damo 4 gola u 96. minuti, da možda Isak malo brže zatvori drugu stativu, mogli smo možda i da pobjedimo, ali kad pogledam sve na kraju, ajde, možda i realan rezultat, mada kažem za to prvo poluvreme koji smo bili mi dosta bolji, jer Celje nije bilo puno bolje od nas u drugom poluvremenu, koliko smo mi bili bolji od njih u prvom. Jesu bili bolji, ali ne za toliko. Čestitke momcima za jednu fenomenalnu utakmicu. Naravno, ponovo imamo neke greške koje moramo da otklonimo. Mislim da svako je došao danas na stadion i je zadovoljan, otiće zadovoljan da gleda ovakav Maribor i ovo su utakmice koje vraćaju publiku na stadion. Ne znam, ne mogu sad da se sjetim, igrali su Koper Celje 3-3, ne znam kakva je bila utakmica, ali mislim da je ovo jedan odličan reprezent za Slovensku ligu ako ćemo imati ovakve utakmice. Svaka čast, čestitam i protivničkoj ekipi i kolegi Rijeri želim sreću u Eintracht Frankfurtu. Pričali ste o greškama, pričali ste i o dobrim stvarima koje su napravili vaši igrači danas. Šta vam je još ova utakmica možda pokazala i šta biste u svojoj ekipi možda željeli vidjeti više u nastavku prvenstva? Pa želim bi vidjeti malo veći fokus, jer jednostavno prejeftino primamo golove. Novi igrači isto tako tek su se priključili. Vizinger je došao ovu sedmicu, nije trenirao sa nama. Cipot se priključio u sredini priprema u Turskoj, Seriji je isto došao u sredini priprema poslije Afričkog kupa, tako da fali nam još malo tog sigurno zajedničkog rada koji ćemo se podići. Moramo da znamo da smo danas bili hendikepirani neigrane Momara Rekika u zadnjoj liniji koji je naš najstandardniji igrač. On puno fali, isto tako nismo bili kad uzmemo da nam fali Žiga Repas, da nam fali Tete, da imamo, to su faktički standardni igrači sa njima trojicom, četvoricom. Mlakar isto mali koji je došao, da ga imamo sigurno u rosteru, sa njima sigurno da ćemo biti još jači. Ali kažem, ovo je sigurno jedna pozitivna stvar danas za nas, da smo se jednostavno uvjerili. Rekao sam kad ste me pitali na početku utakmice šta želim da vidim, rekao sam da želim da vidim ravnopravan Maribor u svim segmentima igre. Mislim da smo bili upravo to danas što sam ja želio pri utakmici, čak u nekim situacijama i bolji. Ali eto, nije nas nagradilo rezultat, ali hvala Bogu na kraju, ako ništa bar nismo izgubili, ali ovakve utakmice znali smo da ih gubimo, pogotovo na primjer kad se sjetimo tog Kopraka tamo, isto smo bili dominantni, ali smo na kraju izgubili utakmicu. Hvala i sretno. Hvala. Čestitke za zadetek na vašem drugem debiju za Celje. Vseeno, verjetno na koncu se ni šlo po vaših načrtih. Maribor je uspel tekmo izenačiti. Kakšen je vaš komentar po tej tekmi? Dobra tekma, bom rekel. Za nas, ki smo na igrišču in za tiste, ki so kupili karto, odprta tekma, obe ekipi z visokim presingom po celem igrišču. Intenzivna tekma. V prvem polčasu nismo nekako uspeli razviti te svoje igre, nismo našli, kako bi prišli iz tega. V drugem polčasu nam je z neko rotacijo v vezni liniji uspel. Potem pa, ko smo imeli žogo, ko smo bili v vodstvu, bi mogli zaključiti tekmo. Vemo, da Maribor sploh na svojem igrišču, dokler je v igri z enim golom zaostanka, nikoli so vedno nevarni in to nas je danes kaznovalo. V četrtek ste na novinarski konferenci dejali, da dokler bo ob vaši strani trener Jera, vas ne bo skrbelo. Kaj to sedaj pomeni za vas? Kako ste sprejeli njegov odhod? Ja, bo kar težko za vse nas, za celo slačilnico. Nimam okej, to je nogomet. Dogajajo se odhodi, prihodi. Zdaj nam pride novi trener, vemo, na kak način hočemo funkcionirati. Po naših informacijah kaj dosti ne bomo menjali. Tako da moramo samo nadaljevati, tako smo odigrali drugi polčas in ni bojazni. Naslednja tekma je na sporedu že v sredo proti Radomljam, tudi s prenosom na Šport TV. Časa za počitek seveda ni veliko, ne? Ja, ampak to nam je všeč, to imamo radi, da se tekme čim bolj vrstijo ena za drugo. Vedno je lepše igrati kot trenirati, tako da probali se bomo čim bolj regenerirati, delati na nekih stvareh, ki nam bojo pomagale proti Radomljam, jih izboljšati in komaj čakamo naslednjo tekmo. Svet, najlepša hvala, dobrodošli nazaj v PLT in pa srečno v nadaljevanju. Hvala. David Pejičič, najprej čestitke za zadetek proti Celju. Tekma se je končala z remijem. Kakšen je vaš vtis po tej tekmi? Prvo, hvala. Drugo, mislim, da prvi polčas dobro izpeljan. Dobili smo naloge, dobro analizo so naredili strokovni štab. Mislim, da smo vse dali tako, kot smo mogli, zaslužena 0. Potem pa malo padec, v drugem polčasu začetek, 2 gola. Hvala Bogu smo se malo vrnili v igro in mislim, da smo danes mogoče zaslužili tudi kaj več.
Omenili ste ta padec v drugem polčasu, čemu bi ga pripisali, vas je morda tudi tisti razveljavljeni zadetek malce zmedel? Pa mogoče to, ja. 2-0, pa 1-0, pa pade prvi gol, 1-1, malo glave dol, pade z fokusa. Moramo še to podelati, če ne pa danes ekipno je bilo top. Kako se vam zdi, da bo današnji rezultat vplival na nadaljevanje prvenstva, prednost Celja ostaja 12 točk? Pa dolgo je še, upamo na najboljše, bomo videli, kaj bo. Hvala in srečno. Hvala.